Stvaralaštvo Pjera Ažavona predstavljeno u okviru ciklusa Svet digitalne umetnosti. U doba kada su mobilni telefoni i digitalni mediji gotovo neizostavni deo naše svakodnevice, umetnici se sve više okreću stvaranju dela koja će biti dostupna na ekranima. Savremeni izraz treba tražiti upravo u takvim radovima, smatra Andrej Tišma, organizator i moderator predavanja pod nazivom Svet digitalne umetnosti, koja se 2 puta mesečno održavaju u američkom kutku. Današnja priča bila je posvećena video umetnosti Pjera Ažavona. On, naime, još u vreme studija, on je se zainteresovao za psihodeličnu kulturu, tako da je u svom radu spojio, pošto on radi i muziku, on je i kompozitor i muzičar i video umetnik, spojio je tu elektronsku muziku i sliku i puno eksperimentiše. Ažavon u svojim kratkim videoformama manevriše sa slojevima, koristi i prizore iz stvarnog sveta, pa ih potom pomoću različitih filtera i efekata prevodi na elektronski psihodelični jezik. Posmatrač prepoznaje detalje koji vrlo brzo prerastaju u nadrealnosti i fantaziju. Teme su, ima dosta apstraktnih radova, znači ima potpuno apstraktnih, negde se pojavljuju. Da, recimo, u vreme ove pandemije COVID-a on je radio par radova, tako da rad je posvećen tome, toj izolaciji, pa tu su simboli satovi koji, znači, vreme protiče, pa neke rešetke kao neka zatvorenost i tako. Znači ima teme kako koja naiđe, znači aktualne su teme. Muzika koju Pjer Ažavon stvara veoma je sugestivna, a u spoju sa slikom daje upečatljive prizore. Nastala pomoću digitalnih, odnosno kompjuterskih alata, ona sadrže širok spektar od imitacije instrumenta do formiranja elektronskih zvukova i šumova. Među 8 radova koji su danas prikazani pred Novosađanima našli su se i Tomorrow Never Knows, The Waiting Room, Lockdown Time i drugi, koji su prikazivani širom sveta.